chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai thajing ni som pasari thotan ni sang ni som ni chanchin thar team tu Olivia F to sing amasan chanchin tlangpui Manipur Dr. Mingthang Dr. Uthan COVID Shipuyakai Manipur Chief Minister in Zangnadom na pek ding zatapung Asama ralthum tam takman Asama school lut nok hunding thajing ni som ni panga khel ting hri thei chauding India skipper ropui MS Dhoni in cricket alo chol santa tu hin chanchin kim changlemin Manipura Dr. Mingthang le in lar Dr. Uthan chu limta in rin ni thajing ni som panga sang ni som ni khan COVID shipuya kai ti mu su kani Dr. Uthan hi Dr. Thim tak Manipura COVID shipui kai masatak nungak vimi en koldam tu ani Dr. Uthan hi tu hin Jenims COVID shipui kai high en kol nabi ka admit ani Dr. Uthan hi Dr. Thimani Elbaka taima takinning le thanem ngai ani a karma saklai khom khan COVID shipui laka in veng na korful PPE suit ha ka asin tho sol taluleya achat thalai video in darchun Manipur mi pui ngai nat le ngai sang na satakin a hlo pha ani Dr. Uthan hi damnok bat dingin edit sakhle Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Chun veng him to Pol Indian Army le paramilitary forces ramle nam veng him na sin tho tu hai an sin tho na thi hai jang na dom na pek ding za ta pung Pu Biren Singh Chun India ram veng him to Pol shim an sin tho na ramle nam ta dinga hring na in hlan hai chu an sungin hnai pui tak hai ko ma jang na dom na cheng nui nga pek an ni ding thu a shel hi thu hi India zalen na ni champhalom na First MR Parade Ground Imphal athushil na ashelani Pu Biren Singh Chun hi scheme hi Major Laisram Jatin Singh ex gratia scheme ti ni nga ti in ashil baka hi thutluk na hi Manipur cabinet thutluk na ani ti in ashil bok hi scheme hi Manipur mi India sipaya chang Major Laisram Jatin Singh Indian Army Doctor Thavul February ni som ni paruk sang ni soma helpol hai in Afghanistan khopui Kabula thi chilboma an that thri jingna in bukani Kokrajar Police Station a Assam Police hai chun janisun khan ralthum thatak tak tam takelan man ralthum mana hai chu hing AK-47 rifles panga insas rifle pakhat MMG pakhat pistol panga le silaimu tam takan man hing ralthum hai hi Saraibil le Sarfanguri muna man anni ralthum mana hai hi bodohel pol hai ralthum ni nei thulak na chunashil Shipui leya tu kum tharuk deu tho inchuk na in hai kharta chu hongnok chandan ding sarkar thlungpui chun adap meka Assam sarkar chun school lut nok hunding hi khama khan thusuk lo simin tharam September ni khata school lut nok ding ti in thu alo in su tabok ami ruk chu tu hin ingkim thuching shel thei ani nok tano thu Education Minister Pu Himanta Biswa Sarma chunashil Ashil peidan chun hi chungchang thu hi Union Ministry of Home Affairs le in big tlang lani ngata thuthuk na ruk chu thajing ni som ni panga zo ting sheet an be sei thu ashil India cricket team captain Mahendra Singh Dhoni chun India in zalen na amu champha voisom saripali na lomna ni thajing ni som panga in rin ni khan cricket achol santa ding thu ama Instagram account pe thlengin alo pungta tu chena in mi mangai na le thangpui na hai po le in kalom darkar som paku minute som hi paku an thokhin in khelna khovel hi ka chol sananta ti in azik MS Dhoni in darkar som paku minute som hi paku derby khera cricket a chol san na san hi sang hi som paku a World Cup semi final a New Zealand in India an tlom hun charkha ani kha match kha Dhoni in international match an khelna hnung tak na ani bok MS Dhoni hi international match ha achang masatak na chu sang ni pali kha ani sang ni pasari khan Rahul Dravid an thok captain alak chana hi kumvek hin ICC World T20 alak puya sang ni som khan Asia Cup la in sang ni som pakhat khan World Cup no pui domin sang ni som pathum khan ICC Champions Trophy ama in roina in an lo lak tabok India captain lai ICC trophies pathum ODI World Cup sang ni som pakhat T20 World Cup sang ni pasari le Champions Trophy sang ni som pathum la thei sunani Khubela international match sa captain ron tak record la ani
International matches 200 ODIs, 1-day international, 60 test le 72 T20s match a captain alone. 84 ODIs match zeta unbeaten thilawa thei record anibok. Dhoni hi ICC ODI Player of the Year sang ni parit le sang ni pakua azona latu sunani. Sang ni pasari khan India rama in khel na tinga choi moina in sang tak Rajiv Gandhi Khel Ratna Award baka. Sang ni pakua Padma Shri dongtu anibok. UEFA quarter final in khel na hnung takachun. French club Lyon chun Premier League club Manchester City chu 3-1 na in semi-final an lut. Hi in khel huna hin Lyon tadingin Maxwell Cornet le Dembele hai chun goal thunin City tadingin an playmaker Kevin De Bruyne chun goal athun ve thung. Lyon hin kum sang ni paku sang ni som hnung Champions League semi-final an voi khat kai nok na chawani. Khazing ni som ni sang ni som ni jingdar som pahni le chanve hin Lyon hai le Bayern Munich hai in semi-final in khelanti. Manipur COVID-19 ngirmun. Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin. Manipura COVID-19 kai musuk tapo sang li zanga som ruk paku anvoi make active case sang khat zaku som ni pakhat. Damfela in thlasuk tapo sang ni zaruk som thum pahni. Recovery rate 57.60%. Zanikhan Imphal West District, BSF personnel le Thoubal District Army, Kumsom Saripathum, Kumsom Li Pali le Kumsom Ku Palia Upa Pasal Pathum Hai Chu COVID Shipui le ya Thian Umbel Salein, Tu Chena Thina Tuk Tapo, Mi Som Paruk. Ole Khang Hai Pau Kha Tu Ta Truma Chanchin Thar Ei Pung Thei Hai Chu Ani, Ngai Thatu Hai, Hun Mangin Hoi Ro.